Ket ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Sirib Aso. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Labalugan na kiti matak. Asano mataya. Kalpasan ti panagsursurat ko. Insublat ko mat tinagbasa-basa niti magasin na pagkonkontributak. Napintas man ti kulom na ti apada ka manurat. May papan ka nagititaragan nga aso kas kada pusa ti sursuraten na. Adu may ti madal nagiti makabasa ti sursuraten na. Pet lover siguro na daw. Ado ti tips na. No kasano ti panakaiwa nagiti aso kas kada pusa. Research nga ta. Wala. Talaga ba't nga inadal na nung kasano ti panakaiwan na iti dinguwain. Wala. Veterinarian pa ikat nga ta. Talaga makaturturo gahon. Ita'y pahamayatin tituturugan ni Rosa. Inak ba't maturo kayo na? Nay, adan sa sangaili, tatang. Nagtataol ni rambutan. Awan. Awan? Nagtaol nga rod na awan sa bali at tao. Awan sa bali at tao at tataulan na. Oh. Imposible nga agtaol ti aso yun. Awan sa bali at tao di ta asumungad. Di oray tumanaw ka di tatawa kat kita no da tao di ta at tataulan ni rambutan. Ay, pustaan tatang. Ada tao at tataulan ti aso yung. Ay, mabak ka laeng. Tumanaw ka ngamin di tatawa ah. Kita akman. Ay. Awan mo't nga agpaiso ti makita ka tao di ta. Ne. Gusto ni tatang ah. Awan makita ka tao. Aso mo't ti adda di ta anak nga to ti may sa akamaudi asaka na. Agkirkeriwan ako na ni Doming. Ada nakita mo makita tao. Ay, awan tatang. Day tamot agkirkeriwan nga aso ti adda dita. Kunak tumot nga wan tao. Day ta makitkita mga kirkiriwan ti dataulan na. Amom, ada pagdudumaan ti panagtaol dagiti aso. Sabali ti tunada ti taol da no tao ti taolanda. No padadamat nga aso akagura da ti umasidag, sabali manen. Kastamet no tay agar minukras da pakiasawaan, wino asawaan ti makita da nga aso, oray pusa taolanda. Kastaya? Ay, diyak ka mo day tatang. Wen, agduduma ti panagtaol ti aso. Tadipindi mo, no anya ti taulanda. At dasurat manipod ijay munisipyo, chairman. Impaw it kanyak ni tesorero. Nay,
Apay nga impaw-paw itilangan ng iti maalan na asurat wano pakaammo manipod iti munisipyo. Day tangaron ti madi. Masadot sa nga umay diti opisina. Masadot. Kabarbaro pala ang apointaran. Agsadot-sadotan. Imbes nga umay mo iti opisina tapno maka-update ka na iti mararamin. Talaga arumbang lang nga umay agripot dito chairman. Ay, mabalin tayo matkat nga ibabawi jay appointment na no kayat tayo. Sa bagay. Anya na surat. Pakaam mo nga da umay nga agbakuna kadagiti aso inton umay alawas. Anti-rabies vaccine ka no, chairman. Napinta sa ita. Tapno mabakunaan na iti aso dito yung barangay. Ay, saan la dagiti aso chairman? Karaman dagiti pusa. Tirigat na. Ado ti bulos nga aso. Amangan no awan pakibiyangan dagiti akin aso kadagiti bulos. Ket saan da pabakunaan. Sigurado. Manumot la ti agpabakuna kadagiti tarakenda. Uray kita inyo. Basit to tagpabakuna. Libre bakuna lang arutan. Ngala. Tapno awan to tiag ko na. Asaan na ipakaammo ti may papaniti na ita. Kaduin nyo ti kopya ti pakdaar. Kat ipaskilyo iti amin ang nalaka ang makita na iti tao. Uwan, chairman. Palpasan tayo lang na ita. No manun to ti agpabakuna. Istrituan tayo ti panakaikawar na iti bulos nga asaw. Mamulta na iti matiliwan nga gibulos. Kala at sakit di dahi taapan nagbiyahe di Doming Talaga biglaan nanang. Bali arayatan na di ikit na bakatan abalasang. Awan sa bali amang kita ijay no saan ani Doming. Ay kasta aya. Apay, ayan dagiti kakabagyanda. Ni Doming lat na batbatin akaanakan na dito'y Pilipinas. At dadaamin ng ijay Canada. Aya, ikatbak na nga ro dagiti kakabagyan ni Dumeng. Tadada amin ng ijay Canada. Diyay laikit na nabakit abalasang tinabat-bate. Isoda ken Dumeng. Kastang agpaiso nanang. Iso anapan mo't adagos ni Doming Tabali ison ti eredero ijay talon nga ipatpatalon jay ikit na. Kasta, at damot nga rod gunggunan ni Dumeng nga agaywan no bilang. Wun tapagan ano pa'y lang dagi jay kakabagyan da day jay ngay. Napintas ka no matan ti biyag day jay. Iso nga awan plano da niya agsubli dito Pilipinas. Ala, san abaling agbakasyon pa'y laang kas barangay chairman. Tanitatang yumot ita ti UIC. Wun kaslasaan mo't la kagawad ni tatang. Iso mo't laang ti kapitan. Tangay awan ni Dumeng. Sakmanin ati kapitan. Ay, uwan chairman. Kadnay. Umay dagitag bakuna kadagiti aso ken puspusa. Bakunaan da dagiti taraken iti anti-rabies. Tapno natalged tayo kadagiti taraken tayo. Nabagaan men dagiti kabarangayan, chairman. Napaskilan amin akanto iti pakdaar may papan iti libre a pabakuna iti anti-rabies. Nasayaat. Awan mo't nga tanti rason at dapay lasaan na mabakunaan ti aso na winupusa na. Tirigat na. Ang mga no saan mapabakunaan dagiti bulos nga aso. Naske napabakunaan dagiti akin aso Ang mga no mismo dagiti akin aso kat saan dan to amatiliw dagiti aso dan. Unaya. Siyempre, maalarman ton dagijay no makita da dagiti matudok akapada dang aso. Won, chairman. Gusto ka kagawad purisima. Kaslata umitla dagiti aso. At da mabuteng nga mabakunaan. Anya nga iti aramiden tayo tapno maingetan ti panagpabakuna. Itapay laeng maibili nun ti pan nakaikawar dagiti amin nga aso. Tapno nakasagana danton mabakunaan inton maminsan ngal daw.
Ala, anyat mapaspasamak ka dagiti aso dito'y baranggayan. Agsasalupong matitaol kas kada taguuban. Mangipasimudaag at talagang adu tibulos nga aso dito barangay tayon. Agtataol kas kad agtataguob dan. Tama ikaawadan na naikaawar. Punan niya. Nagtitinulong dagiti bumarangay anang silo ka dagiti askal kat ingkawar da. Isu dagiti agtataol kas kada agtataguuban. No tao kumadagita akat dudong awda. Niya. Mabakunaan da nga minen inton bigat. Hoy, rambutan! Anyat tago ba maya? Makatitiling kan? Na. Taulan naklagad nga rudan. Sumarting ka! Apa ya taulan na? Bagan. Apay, tamot ni rambutan. Kasano ket makikuntis met ngagtaguob. Ket sanmet ana ikawara kas kadagiti pada ng aso. Ana iranta mabakunaan no bigat. Makisimpatyamat nga takadagijay na ikaawar. Agasem, saan to ang makaliklik dagijay iti bakuna? Diretso tudok to, ti pamayan dagijay umayag bakuna. Katwan, sandan to na marigata namang bakuna kadagijay nakakawar. Ay, Ne. day, Nagtaray ni rambutan. Rambutan! Nagsubli ka! na. Ha, naawatan ng samot dagiti bagbaga talakay. Napabot nga nun. Tasan kayo pa madlagay managawid kagawad purisima. Kadwam gayam da sekretary ken tesorera. Uwan, Chairman, inururay da kayo. Kuna nga mindatanod ugok nga umay kayo makipagtanod. Talaga nga umayak. Yung dinak nga awagan na kanayon ni chairman. Ay, Naibayagak lang amin, ta sinurot ko tay asok ani rambutan. Yung jak mutla na siputan tinagturungan nan. Dumlawak iti anya, Chairman. Ay, Tiplaking kanto lang at tanda di ka dumdumag. Sana ko na chairman. ay, uwan niya. Nakauli magmutay. Nagsardingan na kitag tataguob kas kada agtataol nga aso. Ay, uwan. Awan mat ari makmaktan. Ayan yan. Agkikinawatan sakit di talaga dagiti aso. At dangatan ng leader iti panagtaol kan panagtaguob da. Sa pinagsardeng na matlaida. Anya? Kasla tao matlangat at nagiti amin anabiyag. Agtutungtung damat nga ta akasla kada tayo a tao. Un nga taa. Ngiti amok sana pud nga ayop. Adamat siguro meeting da kas kada tayo Ni Chairman mat agpagpakatawa. Chairman kala, chairman met, kagawad pulisima. Uay si kunam, uay si akla nga chairman. Dumlawak ka. Iti anya o ay say. Kilaat mo ti panagsardeng dagiti agdagdaguob kas kadagtataol nga asaw. Ay wan. Nagtutulag dan samot nga agsardengan. Nabakunaanan ni rambutan nanang. Ay, nasayaat. Yawid kaun. O kat jay pusam nga hay. Nalpas matan Ay. Anyat ko mo rambutan. Iguyod na kong rusa. Ala, apa yan, rambutan? Ay, apaw, nakalapsutan. Iti paratangad na. Ala, nakabulusan. Ay, Papanam nga ay. Day jayan. Napan iti ayan dagijay nakapila. Di pa'y nabakunaan. Apay nga ta. Ano yan? Anyat mo paspasamak kini rambutan. Tanda ni malpasen ti orasan ay tudeng nga panagbakuna da.
Nga madupay lati sana na bakunaan. Nagawid ti daduman o ay say. Saan daan nakaanos anang ipila kadagijay aso da tapno mabakunaan. Awan aano sanda giti daddo makabaranggayan. Sanda mapanunot asaan la pagimbagan dagiti aso ti pannakabakuna da. No di kat ad-addang isuda ti masalakniban. Agpaiso dayta. Dagijay launay aso da Mrs. Panda. Nauyong dagijay. Wain. Agsalangad da kadagiti lumabas si Yarubayan da tabulos dagijay iti ikubda. Wen ngagpaiso. Saan amay kaukawar dagijay. Iso kui daw ti sabali a tao asumreklatan iti geta. Sigurado asabaten da akuraban. Mala. Uray, tinaramid tayo mo ti rumbang. No addan to disgrasya mapasamak, apakay naigan dagijay nga aso, makamuda ngagsungbat. Naglukon. Sana nayawit ni Suping ni Rambutan, nakabulos si Jay Plaza. Namnamay kasumangpot ngam. Awan pa'y mutlaan. Napnapanan na ngatan. Dayayan. Na. Ada kakin kinamat na apada ng aso. Akin aso nga tamat iti data. Kalakyan data. Ay, sumudlagayam. Makias asawan ni Rambutan. Rambutan! Tut! Rambutan! Umasid ka man! Kam! Luko ka Isubat lagay mo yung tarayam ni Suping. Tamakyas asawakan. Na. Ay, kasla makawat mo dito saw. Ay, lagid kitin. Di nakarabasa na salbag ka. Makigantil kan sabay. Dito kapada mga aso, di pagigantilam. Hey! Na. Talaga ang makawat ito sa Mayatun ti kagantilan da di tapada ng aso. Sinapsapul ko di kalakyan nga aso. At dagay mo di ayan nyo o ay si chairman. Asom gayam di kalakyan na di masinaan ni Rambutan. Wen, naarom day jay. As-asawaan na nga tan di aso yo. Wen siya. Ay, mayat Mayat ti puli di aso. Nagasad di askal nga aso yo no mapulyan ti adalahin na. Sana makuna nga askal ni Rambutan nga aso may Mr. Takuyo. May aywana na kanayon. Inatikan kanin nata sana dagitay lalakay na dogfo ti pakpakan may. Sana mapakpakan iti nabangle sa akas kadagiti aso ti daduma akaruba dita. Ay, kasta ay Langa na ti askal, ngumsan nga askal. Adawat makuna alahin ni Rambutan. Iso asan naman nga ismulin, Mr. Takuyo. Ay, isan matkit di. Ang as-asawaan di asok di aso yo. San ay Un nga taa, tiyak mo't sipsiputan ni Danukwa. Ay, san mabalin nga agputot latan ni panot nga asok. Nabalor ti sinabok na. Nay. Anya ti kahit mo asawan, Mr. Takuyaw. No masikugan jay asok jay asom, pagbingayan tanto. Ti ukanda Anya. Wen, kunam Nay. Hapay adiktaran na kasumungbat. Wen kunam ngaminan. Taurean yan tot kunam, masirib jay asok. Itangal nanto jay bingay na nga ukan. Ala, mabisin sama ng dagiti anak ni Rambutan. Himbag, taupat dagiti anak na. Kat adda mabingay. No,
Saan ang nalipatan ni Mr. Takuyo, jimbaga na ide? Kasla kaano la day di pan nakabakuna dagiti aso, apa nagpaaram ni rambutan. Ita, naganakan. Wen nga raw, sigurista mo di akin aso itinang sikog kinirambutan. Apay ako nayo ang sigurista. Impas pasigod na kidde na pagbingayan mi numano ti uken ni rambutan. Kasta? Wen, ngimsa apay kumatan nalipatan na, ang nakasikog di aso na. Ay, gustay! Kamatam din ang itangal itiukan ni rambutan! Ayan na! Ayan na! Ay, na! Ay, Day, Jaya! tay aso ni Mr. Takuyo day jay. Ala, apay nga intangal na jay ukan. Sabi na, okon ko! Ay, sabi na, okon ko! Nagsao ni rambutan. Anya? Ay. Agsaaw? Akaslataaw ni rambutan? Ha? Tagtagainap kumatgayam. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.